Zumra kaže, hoću jaja da kupim, da pravim tortu. Metko kaže, eto belaja, već na početku problem jaja. Zumra krenu do diskonta, misli sve je top ponuda. Ulazi i pita fino, imate jaja ili je zabluda? Prodavačica slegne ramenma, nema gospođo, sve planulo. Zumra gleda prazne polise, šta se ovdje pobogu desilo? Oj jaja jaja, gdje ste nestala? Zumra u diskontu se napropala. Oj jaja jaja, kriza totalna, prazna polica, slika brutalna. Oj jaja jaja, traži cijeli grad, ko ima kutiju taj je gazda sad. Oj jaja jaja, haos bez kraja, u Grazu veća kriza nego plata u maju. Zove ona Metku odmah, idi traži po komšiluku. Metko smijeh jedva krije, Imam rješenje, al u gaćama dvoje, il nije dovoljno? Zumra viče, ma ne zezaj me luđaku, idi traži gdje god ima. Metko kaže, ova kriza, gora nego klimaks. oj oj. Oj jaja jaja, gdje ste nestala? Zumra u diskontu scena ludnica. Oj jaja jaja, kriza totalna, Prazna polica, slika brutalna. Oj jaja jaja, traži cijeli grad, ko ima kutiju taj je gazda sad. Oj jaja jaja, haos bez kraja, u Grazu veća kriza jaja nego nafte kod Donalda. Zumra viče, našla sam jaja, gdje sad bona? kod komšinice, ali skupo ko zlato. Nisi trebala, imao sam ja dvoje za torte tvoje. bošnjostudiograz.com Satira lom! Vaši Zumra i Metko ludnica, satira iz Graza.